gostima. Utrku Krapinski ringišpil, koji će se održati 6.9. I tim će povodom u Krapini trčati puno ljudi. Poslije utrke, naravno ja ću lansirati, a gdje? U Kafe Park Baroko Krapina, gdje vas čeka sjajno osvježenje. Vidimo se. Onda je krenu ringišpil u moj glavi, to ne zna niko, samo ti. Bez tebe drveni konići tužno stoje, dođi, iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni, i dodaj svijetu malo boje, te čudo moje. Imaš tremu, a? Pa nemam tremu, nego nemam niš pametno, mene pada na pamet. Dođite na utrku u Krapinu. 6.9. Mati će vas počastiti piće. Ugodno se zabavite. Utrku Krapinski ringišpil. Utrku Krapinski ringišpil. Znaš nije to? Da viš, to sam mogla se pripremiti. Znači ne znam na pamet. Pa ne se pamtiti. Znači, dame i gospodo, čas me najaviti utrku Krapinski ringišpil.